ngabu shisen boy ni jikli ngakwa ba yemen charge in ai kajing shai hakane kapo babale bakitu ki balayo e kabil pan bay ka security deposit pat ro hado menta kimyo te kanu sem kin man chinis office ka consultancy ka jonga ka bachai te kin wan shiwan chane ka bay kaliro ka baram ka suro ka jongi mentaro ka bambiang ka bay kaliro ka ba tang ka bay kali ka bakin wan shiwan ro te snow hase ngakarpat ya yemen charge bapin step ya kakam bawat numbo jinge alam ya ki paiba joka consultancy ka jonga bat tese ki beide ki consultancy ki bapher kubdeshibur jingkali jongi lamba benu borang ki belum spesifik beide bat consultancy ke jongi warna ke jingte ke jonga de ki officer bagi try kita sautli ki jingke no ke ba halu minta ampala bantai la ya ko order kada kolong ba ya kini ki scheme la terwah ka we ka la group iki ka we ka scheme ke sauti ke jingke bat ka sanction ka bawan kawan tam 50% ya kini ki scheme kena kalian ki besar jengi kita communicate bat ka sarkar la ya kini ki jing train ngin face wise dia kuno ini face wise ngin dia 50% ngin dia baru ni malah ni pentrai baru sautli ke jingke yang kadam dap maka 50% tinggi dang tho syaka sarkar pan buat di syai langin bu aga first phase second phase ni hada ka kedur in ka daw bayak ni ka bang girang up ya di syai na tena na ka sarkar ni pat la pat mentrai wala lagi ay ko kada ka ba ar pat ka ba ong da I number buang ki bil jom kitu ki mentrai ke bala mentrai kam kembali ong hi naru pa mentrai kam ya kene ka ikos di ikram swaraj baru taking sing ya masih online kene de ko we ni kijing kemi la kendu na kala ka council jingi hak bedi bekibet pakum juru bekili ki skip ki bafair ini la persang mabur pun sien ka something number kam na portable bakali ka baka online sistem ha po jingi tian denga sukun banyak tu amni bahagi ki si ki badat nilale kani ka online payment ka samanya ngale la ka on trial basis baka sang man lalon gila persang kumba alai ki bil ki payment bakala ya ngenge skamba lengba jo kani ka penyalek dalam tak ada lalon kala ya bet kani ka online payment ini baru teki kontraktor ke ba pentri ki bil ki yono batkan longru ke jing pensuk buat yaki no fe jingi henderu kembali penpau agari buat bagai pakata ke bangi nambah ka security deposit sehingga patching yo dikit pakata kum kata tengah sa tekap ya dia bati syukra bedon rom na sai baro ki member ni sophiai kita subject namar khamtam yaki yangi ki MDC ki ba lawan na ka tem ka bala dem bakum juru yaki ba mai tika jingkali kalong ba ngikali ya ka second installment jong ka tight but on tight grant jong ka snam arkuwe arkuas kini ki scheme ki ba ngila ai ka proposal na do ka snam ka bala dem bat kumjuru layathu ingi bala upload apa portal dengan syupa bantip nalor itu ki kriteria bafi ong hangni ki bafi khampat la ban fulfill kai ke jing ka ba ngimla ban yo ya kani ke pisang jong uar kuat kai ke jing syukra buram ngatai ngada tu bab tu ki riu sandri tu ki point sama anga balai bang imla bari ay install dan ada berjumpa kum ketu ki on board buat kanika ikram swaraj canta ki plan untuk RPF agreement long upload ikram swaraj kebalai untuk ke professional account Jokowi di KDC kan bandang online payment ke basau ke account jo arpo ngap le online auditing kitu ki bana ada berjumpa mene syukur mentan ha ke jubah I emila ong ba ka first installment 50% kelayat deh ya baka first installment kalayat be ki kita pat hijing tiba pelong bangin numyo ka second installment di mentan bila jubab ki ong ba kita ki online kita barokah mentah kalayat la nyo benai thara benai dia ladakan ni kajing kanang continue kabamut kajing angnut lani kajing khwi lenti kajungi bangin yo ka second installment kanum solution ba na kwaru ban ong hang ni lada pilalong aware ne baka ni ka 15 finance commission kalakut
Kalakut mentah kelasdang ke 16 Finance Commission. Hatu ngidang dan Chairman menio yang pisah juga 15 Finance Commission. Nang ta sa gawin tipan proposal ini ya ke artu lah. Mentang ilalik si Kishnong. Kidon ki MDC jung nang ni nakahaw si bo. Kibalalik ya tu hello si Kishnong. I scheme yang ni I proposal when I scheme ni. La ili tu ya tu hello lut. Mentang pai ba la kli lenti menio itu ka scheme. Dari mentatang ke aku mentah ya pelong yang iki MDC mengilong kinong tok. Mengilong kinong tok aki Kishnong ki tahu di sekolah aki balang. Ya ai ke proposal nilai tu iki. Bapek nilabu kata ka scheme iki. Rehadu mentam yo. Kumno haki wigi senam buat judan jingge. Bali mentau senam dan jingge. Nah, kerai apa dia kata ilang jemaah hi, naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata jengkeli. Kajun kajung ong apa pi keren hap ha sosial. Baik ya kajung kenong ru. Kene ka 15,000 commission kasang nadu arpau ngi nginawan arpusan. Mafi bener guideline kana ong pentrekam da online dari PPI offline. Ini kadau sakot re berkat. Ngiwan arpusan 15 commission kasang nadu 5 years back. Ayu PLA